زينة rasprava je ta koja, kako kaže jedan savremeni, živio je u 20. stoljeću, učenjak Muhammed al-Ghazali, jedan od učenjaka Egipta, umro je prije nekih 20 godina. Kako? Čuo sam dole. Sin. Sin.
sin. Aha. Znači, Jasin. Sad gledaj na tablu. Čitamo ih tako, svaku suru koja počinje sa ovim. Što je ovo hajde merim?
Predsjednik Bošnjačkog islamskog centra Samir Agić. Imam Behara Edib Efendija Makić. I would like to welcome Imam Sahih Baza from Islamic Center of West Michigan. And I also would like to welcome Professor Ali Erhan from Aquinas College. Uistinu sva hvala i zahvala pripada jedino Allahu Đelešanohu, gospodaru svih svjetova. Neka je selam i salavat na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve sljedbenike Muhameda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana. Draga moja braćo i sestre, cijenjeni gosti, uvaženi gosti, fikrete, imami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobro nam došli. Thank you brothers for coming in tonight. Ovo je već 4. godina, alhamdulillah, kako mi u mjesecu martu obilježavamo Dan nezavisnosti. 19 godina ove godine je otkako je osnovan naš džemat. I ujedno i ovo je 4. donatorska večer, alhamdulillah, za našu džamiju koju gradimo, koja se zove Selam džamija. Juče je tako bio lijep dan, ko nije vidio može da ode da vidi, postavili su kube veliko oko Buda i to je nešto što nas treba da nas raduje. Svima vama bih se zahvalio što ste ovdje večera s nama, našim vrijednim hanumama koje su se poslužile, koje su nas poslužile večeras. Jako bitna stvar da održavamo i kulturu i vjeru i tradiciju, ali pomenu prvenstveno vjeru, din i islam. Din i islam jedino možemo čuvati kroz naše institucije, a to je gradnja džamije, što bi nam trebalo biti prioritet. Ne trebamo zaboraviti ni sve naše kulturne organizacije i sve naše udruženja, počevši od preporoda, počevši od knjiga naših koji naše vrli pisci pišu, i nam je to potrebno da bi nam ostao trag, da se ne zaboravi šta je to desilo se nama Bošnjacima i prije 20 godina i od kako postojimo. Ja bih večera samo da podijelim, pošto volim na ovim situacijama jednu priču, nije mi želja da vas motiviram da dajete novac, tako mi Boga nije. Ali da razmislimo o jednoj stvari, u jednom primjeru gdje uzvišeni gospodar kaže ko meni da zajam. Ko će taj biti, ko će meni pozajmiti novac? Ko je taj? Sad, alhamdulillah, ima nas puno. I pokušao sam da razmišljam na tu temu gdje je gospodar isto, ali i sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto kaže ti dolar, gospodar može tebi dati dolar, 10 ili 700 dolara. Ali šta me ponira na ovaj ajet i na ovu priču, ponira me priča koju sam pročitao, naravno, nisam je ja napisao. Kako to sada uporedimo, kako to da uradimo, kako to da razumijemo, jer mi ljudi volimo da razumijemo novac u ruci, teško nam je nekada razumjeti te stvari koje ne vidimo, ali vjerujemo u njih. I pročitao sam priču od jednog šeha koji ovako kaže, kada se dešavaju ove stvari, ja objasnim ljudima kako da to izgleda. Ima babo, ima recimo kćerku, da ne navijam uvijek za sinove, i kreneš sa svojom kćerkom, kaže, iz ulice, kod nas je to bilo u Bosni, alhamdulillah, i kreneš, kaže, kraj trgovine i tamo dijete ima 4-5 godina, ta kćerkica, i ona vidi recimo lizalo. U tom momentu meni babi lizalo ne znači ništa, ali njoj znači. I ona kaže, babo, mogu li ja kupiti lizalo, možeš li kupiti, mogu li dobiti? Ti uvedeš svoje dijete unutra, kupiš lizalo i da je tebi lizalo ništa ne znači. Ali onome djetu je radost, zadovoljstvo, čif. I drago ti je da ga vidiš nasmijano. Ovo malo uspoređujem taj ajet, ko će dati novac u zajem. Ili kraže, ili kreneš dalje i sad
a toga je kod nas bilo u Bosni, znamo svi, kad ideš, produžiš dalje i kaže, naiđeš dole dijete, znaš da je siroma. Znaš da babo nema zalizalo, ide dijete siroma, nema. I kaže, stane kod tvojeg djeta i kaže, mogu li ja dobiti to lizalo? I sad naravno, šta da radiš? Traži dijete od tvojeg djeta, a ima jedno. I onda ti kažeš, sine, pa ti daj mi, čeri, daj mi lizalo. On kaže, dijete nema naviku da laže, iskreno je srce, ne da. Pa neka sine, gdje daj, ja će samo sad, gdje daj sad, evo kup će babo. Pa ne da. I ti njega ubjeđuješ, pa daj, evo kupit ću ti jedno, pa kupit ću ti drugo. Ali on neće, evo kupit će babo čitav paket. Ali on ne da to lizalo. To usporedi sa ovim ajetima. Gospodar kaže, pa dajte, ja ću vam vratiti. I do 700 puta. Nije mi bio nijet Allaha mi da vas motiviram, ali želio sam da ovo s vama podijelim. Da imamo osjećaj da ovu trajnu sadakatul džarije da ostavimo iza sebe, našoj djeci i nama. Da nam ako voda, kad svi se vavi prestanu, ono kapa. A svi znamo kad kapa, da je alhamdulillah nakapa. Nije bitno kad, ali nakapa će oko biti. Tako da uzmete tu obzir. Hvala vam na pažnji. Molim vas da malo djecu pripazite dok traje program, da ako Bog da ispratimo ovaj program kao i zadnji put što je bilo. Hvala vam još jednom što ste došli i uživajte ako Bog da u programu. Selam alejkum. Kičinim harfovima, nek mi suze celak budu isplakane zbog jetima. A sada ću zamoliti imama Bošnjačkog islamskog centra, doktora Muaza Efendiju Rečića. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda alejhi salatu wassalam. Dragi prisutni, dragi gosti, dear imams, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne bih volio nikoga da izostavim, a mnogo je onih koji bih volio imenom i prezimenom da predstavim, pa sam zato rekao dragi gosti, dragi prisutni. Ali dozvolite mi ipak da naše specijalne goste posebno poselamim, jednog iz Bosne, a jednog iz Hercegovine. Selam alejkum. I to je jedna simbolika našeg dijela programa večerašnjeg kojeg smo upravo završili, dakle obilježavanje na Dana nezavisnosti, gdje imamo dakle i iz Bosne i iz Hercegovine naše specijalne goste. Moj zadatak večeras je, kao što svi vjerovatno dobro znate, da u što kraćem prolaznom vremenu, da se sportski izrazim, obavimo onaj svoj glavni zadatak, a to je da ugradimo sebe u našu ljepoticu Selam džamiju. Vi dobro znate da smo mi počeli 2014. godine, je bilo postavljanje kamena temeljca, nakon čega počinje izgradnja. Prošle zime, dakle, većina radova je završena do sada, da bi juče
prvi dio ovogodišnjih radova formalno započeo sa pokrivanjem i zatvaranjem džamije kako bi se zaštitila od vremena vanjskih vremenskih uslova. Draga braćo, poštovane sestre, džamija je naš emanet, mi smo toga svjesni. I sve ono što smo se nadali uz Božju pomoć od 2012. do danas, do večeras, Allah dželešanuhu je olakšao put i to se i desilo. Nikada nismo kasnili ni sa jednim računom, iako smo u momentu radova se brinuli da li će do računa doći novac. Briga postoji ako imamo odgovornosti, ali alhamdulillah Allah dželešanuhu je olakšao i mi smo uspjeli do sada da sve račune isplatimo. Ovo što je pred nama je, sigurno mogu reći, najglavniji dio do sada, jer on nam otvara put ka dalje. Zato je potreban samo iskren nijet. I ponovit ću, samo iskren nijet. Jer Allah dželešanuhu je taj koji učini da stvari se dese. On je taj jedini koji kaže kun fayekun, budi i to biva. Mi smo samo sebe, dakle kroz koji prolazi Allahova dželešanuhu volja. Ali da bismo se priključili na taj dalekovod, potrebno je uključiti srce, a dakle nijet. Potrebno je nijet donijeti iskren da bi se moglo reći da zaslužujemo šansu koju nam Allah dželešanuhu daje da je iskoristimo. Ja bih zamolio našeg Elusa da nam prikaže ovdje na ekranu ovako jednim dizajnom ono što smo čuli malo prije. Kao što vidite, imamo pred sobom jedan grafikon koji će nam, ako Bog da, večeras na jedan jednostavan način prikazivati kako teče i odvija se ova akcija. Ja bih zamolio da se sada usredsredimo na dio po dio sa Allahom dželešanuhu pomoći, sa iskrenim nijetom u srcu, da ne odugovlačimo puno. Ja sam siguran da svako onaj koji je večeras ovdje prisutan ima nijet da učestvuje u izgradnji džamije i to ste vi do sada i pokazali. Ovo nije prvi put, ovo je 4. put onog godišnjeg skupljanja, a još ih je bilo, dobro znamo, i uz Ramazan i na Bajramima, ali eto ona godišnja donatorska večera, ovo je 4. po redu. Dozvolite mi samo par riječi radi naših gostiju na engleskom jeziku, pa ćemo konkretno ako bude početi. Dear brothers and sisters, tonight is the 4th annual fundraising dinner for our Salam Masjid. We have been collecting funds in the last 4 years, and with Allah subhanahu wa ta'ala's help and guidance, we have been able to accomplish every single step and goal that we have planned so far. The only important and necessary requirement is our pure and sincere intention. That's what's required from us. It is Allah who gives, and it is Allah who takes away from us. We just need to have the intention. Once the intention is there, the deeds, the acts will follow. Once the sincere intention. And when this blessed gathering happens, then this positive ruhani energy happens. And this is how things happen. This is our chance. This is one of the best nights of our lives, in which we have opportunity. Not many nights in our lives are important as this one, because this is the night that will witness our deeds when we need it most on the day of judgment. That we have become a part of a good deed whose benefits continue even after our death. As long as that waqf continues, that's how long our deeds are written for us.
And masjid is one of these very few deeds for which Allah subhanahu wa ta'ala gives us a chance to be rewarded even after our death. So tonight's goal is to divide the 4 major parts of funding to enclose the masjid building from the outside, put the domes up, put the roof up, windows, and then the underground work, plumbing, and of course the concrete. All of these 4 major phases are about $20,000, which accounts up to 100. That is our goal tonight, with Allah subhanahu wa ta'ala's help. Zamolio bih sve one koji žele da na početku odmah otvori, a znate da je prvi korak onaj koji je najvažniji. Kaže, probiti led. Ko je taj? Počinjemo skupljati donacije za krov. Onaj pola krova koliko nam fali u ovom momentu. Da tu ako Bog da završimo, da znamo da smo skupili za krov. Pa ćemo onda ako Bog da početi za prozore. I tako ćemo polako objašnjavati sve redom. Imamo pred sobom sliku, jedan grafikon. Ja bih zamolio sve oni koji žele, nećemo sada raditi ko će dati ne znam koliko hiljada. Onoliko koliko vam je u srcu, koliko možete i koliko želite. Uvijek smo govorili tako i uvijek ćemo govoriti tako. Bujrum pristupite ovdje stolu da učestvujete u donacijama za završetak radova na krovu. A Elvis će upisivati, kako se donacije budu pisale i priznance davale, tako ćete i na ekranu vidjeti kolika se suma skupila za krov. Tako da bih zamolio u narednih 10-ak minuta da ovu fazu završimo kako bismo mogli početi dalje, kako bismo mogli nastaviti dalje. So I would kindly ask all of you who would like to be a part of completing the roof for now, this is the first phase of 4 tonight, that whatever amount, I'm not going to mention any amount, whatever is in your heart, whatever you would like to give, that's what you're here for. Open your heart. The more you give, the bigger the reward is. We want to complete this first phase to finish the roof, and then we'll move on to the windows, inshallah. Braćo i sestre, nemojte se dvoumiti. Nećemo govoriti koliko. Ni 1000, ni 5, ni 100, ni 500. Svi kao jedan i svi zajedno je jedini način, najbrži način, najbolji način, najslađiji način da se učestvuje u nečemu. Nečiji dolar je kod Allaha vrijedniji od nečijih 10.000. Ovo je vrlo važno istaći. Da je nijet, iskren nijet, taj koji pravi džamiju. A pare su, znate, ono, kao vjetar koji dođe i, dakle, donese. Kao, jeli, polen nosi prah, nosi ga vjetar i stavlja tamo gdje treba da opraši i tako dalje. Primjeri su mnogi. Prema tome, kada dostignemo cifru 25.000, onda ćemo početi skupljati donacije za prozor. Šehadet ti je duša snila, te ruku ti učinila, spasi naše duše griješne, jadni smo mi bez tebe. Za nas puta nema drugog, osim puta tvog, jer dunjaluk prolazan je, a smrt blizu je. Za nas puta nema drugog, osim puta tvog, jer dunjaluk prolazan je, a smrt blizu je. Primi noćas dole naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vrijedan, drugog nema, ja Rabbi. Primi noćas dole naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vrijedan,
drugog nema, ja Rabbi. Sve što stvori ti, Rabbi, tebi seđdu čini, a mu'minu vrijeme stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vredan, drugog nema, ja Rabbi. Primi noćastove naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vrijedan, drugog nema, ja Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Posle zahvala uzvišenom gospodaru i salavatu našeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Draga braćo, drago mi je kad idemo ove redove i nije nam neobičajno u vašem gradu, ovo je grad Behara, pa nemojte večeras da ne budemo, ja znam da je zima, ali pokušajmo da budemo grad Behara jer zaista ne bih volio da držim predavanja, a ostavit ću vama, kao što je moj kolega rekao, da onorite koliko vam je Allah podari u vašim. When we say any word, we will be responsible in front of Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. When we take any step in our life, we have to know where are we going, where we put our foot. We have to be careful. God bless you, all of you, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you for any penny that you will pay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Just what we need to have sincere intention. Even if you have $10, alhamdulillah, which is great. If you have $100, if you have 1,000, this is your gift for Allah subhanahu wa ta'ala. Look at yourself, who you are, and look at your gift. When you give somebody some gift, you have to look at the person that you will give the gift to him, and look at yourself that you give the gift to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is your decision. Jazakumullahu khairan. May Allah reward all of you. May Allah bless your family, your wealth, your health, your time, your life. Allahumma ameen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, brother Imam. Hvala kolegi Imamu Mursiju.
Tekbir! 1,5 prozor. Muzafer Durić, tekbir! Dakle, 7 prozora, još 3, hajmo začas ove prozore i idemo dalje. Gdje je 8. prozor, da vidimo. Osman je ovo. Osman Pilav, 8. prozor, tekbir! Semir Marić, tekbir! Ibrahim prozor, iz prozora, tekbir! Elhamdulillah! Ovo moram samo sekundu. Eto prozore smo stavili, alhamdulillah. Znači, krov, prozor je završeno. Sad idemo nizbrdo. Pazite, išli smo uzbrdo. Sad idemo nizbrdo. Da budem precizniji, penjemo se ka površini. Jer sad treba vodu, odvod, podno grijanje, trebamo doći do betona, to je nekih 20.000. Ko će početi? Nek kaže iznos koliki, evo ja neću govoriti. 1000, tekbir! Ajmo dalje. Ko nastavlja? Da vidim rukice. Reci, Asven. 1000, još jedna, dakle 2000, tekbir! Assalamu alaikum. Kad imate ispred sebe efendiju i senadu, onda vam ostane samo da mahnete i kažete salamu alaikum. Znate da drugi morate ići kući. Šalim se. Ne volim što stojim jer ja nisam navikao da stojim za govornicom. Više volim da sjedim, ali nekako je nepristojno. Budu da svi stajali, onda ću ja stati. Hvala organizatorima na ovoj divnoj večeri i jako mi je drago što večeras u ovoj priči nisam glavni ja, nego je džamija. Negdje ću neke stvari pokušati večeras povezati. Ja sam u životu imao mnogo želja i neki dan sam razgovarao sa prijateljima ovdje u Americi i rekao sam da sam većinu svojih želja i ispunio. Zapravo nisam ih ja ispunio, nego je ispunio nedragi Bog. I siguran sam i mogu da vam s ovog mjesta poručim da svi vi, ako imate ispravan nijet i lijepu želju, ona će biti ostvarena. Lijep nijet je bio i jaka želja je bila ljudi koji su odlučili da naprave ovu džamiju, da je naprave i sigurno da će nam gledati svjetlo dana. Ja sad poručujem s ovog mjesta organizatorima da me ne zovu dok ne bude otvaranje. Previše se ovog vrata odlužili, tako je. Ako Bog da još jedan skup što prije, ja mislim da vi to možete napraviti bez ovakvog skupa. I mislim da je puno bolje kad nema ovakvih stvari, nego kada onako ljudi lično odu, daju donaciju, a da pritome niko ne zna ni njihovo ime. I onda svi samo shvate da je zapravo džamija napravljena. I da jedino okupljanje bude zapravo radost prilikom otvaranja te džamije. Tako da evo još vas jednom obavezujem da me sljedeći put pozovete kad bude otvaranje džamije. Lijepo je vidjeti da u jednom satu ljudi skupe ovoliki novac i iskreno se nadam da će jednom u našoj zemlji Bosni i Hercegovini biti ovakva situacija, da će ljudi onako za sat vremena skupiti 100.000 maraka gdje neće trebati mnogo više. Ima jedna želja koja je još možda negdje ostala meni neostvarena i ona je zapravo možda i ponajveća želja. A na primjer, jedna od želja mi je bila da sjedim zajedno s ovim čovjekom koji je večeras onako počastio sve predivnim glasom. Ja sam negdje kao tinejdžer dok sam išao u srednju školu imao priliku da stojim onako na sceni gdje je on učio ilahije. Ja sam bio skroz negdje tamo u pozadini i divio sam se ljepoti glasa kako mu je Bog dao. Meni nažalost Bog nije dao tako lijep glas, ali ispunio neke druge moje želje. Dao mi je da postanem poznat. Ja ću vam reći zašto sam želio biti poznat.
Zato što sam mnogo puta u životu nailazio na neke ljude koji su me tek tako, znate. Zapravo, nisu mi dali da idem putem kojim sam ja želio da idem. Tu mislim na one koji su pokušali 1992. 1995. godine da ubiju nas u Bosni. Prvo mislim na njih. Pa onda mislim na ove naše, znate. Tako da sam jedne i druge ja spomenuo u knjizi. Knjiga se sastoji iz neke dvije borbe. Jedna je ova 1992. do 1995. a druga od 1995. pa tamo do onog trenutka kada ste me zapravo i svi vi upoznali. I kad su me pitali koja je borba od te dvije teža, ja sam rekao ova druga. Pitaju što? Rekao, brate, u ratu si znao s koje strane puca, znaš, a ovamo ne znaš. Iza svakog čoška zapravo vrijeba neki neprijatelj. I ja sam upravo zbog toga želio da nekako se izdignem i da se i moja riječ počne možda na neki način da pitkam, tako kažem. I dao je Allah. Ja dobro se sjećam i to sam govorio i kažem na mnogim promocijama, da je moja dova zapravo bila daj mi Bože kad prođem kroz ljude da osjetim žamor, da vidim da o meni pričaju, ali po dobrom. I hvala Bogu, Bog je to i dao. I onda sam zapravo tu poziciju želio da iskoristim u jednu svrhu. Da promovišem koliko god mogu dobro. Da pokažem, da ukažem, da pokažem i da ukažem ljudima da ima puno ljepših stvari od pozicije koju obnašate, od novca sa kojim raspolažete, od kuće u kojoj živite, da je mnogo ljepše i mnogo značajnije imati, brate, lijepo ime i prezime i ime svojih roditelja. I sve to sam stavio negdje u knjigu i hvala Bogu, evo, od 2013. do danas ova knjiga je postigla sjajne rezultate. Bila je najčitanija i najtraženija za 2013. i 2014. godinu. Po njoj je napisan i filmski scenarij, ako Bog da, mi ćemo ga jednog dana snimiti. To više i nije moja želja, ja mislim da će to biti realizirano, ako Bog da. Neću da uopće to smatram željom, to će biti ako Bog da riješeno. I ima sad još jedna želja, koja opet ima veze sa svim ovim. A to je da ako Bog da jednog dana ja džamiju napravim. E sad zapamtite što sam vam ja rekao ovdje. Neki će možda biti živi, neki možda i neće, ovisi o tome koliko dugo bude trebalo da ta želja bude realizirana. Ja uopće ne sumnjam u to da će jednog dana to biti ako Bog da je moguće. Ukoliko ja ne doživim taj moment ili trenutak, sigurno je da će to biti jedan od amaneta koji ću ja da ostavim možda na one koji ostanu posle mene. Tako da možda sam večeras malo više ličan i emotivan nego što sam planirao da budem, ali nekako kompletna ova situacija u kojoj smo večeras me zapravo vodila ovim putem kojeg sam ja danas izgovorio. Za kraj želim da vam kažem da budete takvi kakvi jeste, da budete složni, da budete dobri ljudi, da odgajate svoju djecu. Ja nikad neću da kažem da treba ljudi da svojoj djeci govore da moraju da klanjaju 5 vakat namaza, da moraju da idu na Bajram, da moraju da daju zekat, da moraju da poštuju komšiju. Ja mislim da je zapravo najbitnije, i to je poruka ove knjige, da svi mi budemo samo malo više ljudi. A kad budemo ljudi, onda sve ove druge stvari će dođe same po sebi. Mislim da je svima nama jako bitno da što prije, ako već nismo, živimo pravu ulogu i funkciju porodice. Bitno je da naša djeca shvate da je u životu najbitnije da pored sebe imaju žive roditelje, da zapravo njihovi roditelji trebaju da budu njihovo najveće bogatstvo i njihova najveća podrška. Ja sam ovu knjigu posvetio svojoj majci, svojoj babi Rahmetli.
I na taj način zapravo želio skrenuti pažnju svoju. Bez svega se zapravo može, ali mislim da je najteže kada nemate roditelja. I to znaju svi ljudi, i ovdje koji jeste. Mnogo vas ste u nekim godinama kada i po prirodi nije moguće da imate roditelja. A sigurno je da većina vas razmišlja isto kao i ja. Sve što više starite, sve više fale roditelji. A ja sam negdje sebe zavaravao dok sam bio mlađi, da će, kako bude život prolazio i kako bude vrijeme odmicalo, da će meni biti lakše. Međutim, i više sam se mnogo prevario. Zato što zapravo u tim godinama kada želite da dijelite neke radosti, kada želite da se pohvalite nečim, kada želite da s nekim porazgovarate o stvarima o kojim ne možete ni s kim drugim, zapravo tek tada shvatite koliko je bitno da su roditelji tu. Tako da, onako, knjiga je životna priča, moja... Te gazite preko mrtvih da bi došli do vlastitih ciljeva.